Uba W dingdo nong bishar joka Meghalaya High Court badan buram. Haba aji pensyah ka Mega Healthcam Com Awareness Program hanong klau. Mena kasing sajain ka artarik na opera. Ulong baki badon jingduna hakir khotmet kidon ka ju ka ho ka kalong briuman briu. Badi ki bakum kite ki para briu omdai ban iben yaki. Ulong ru baka Meghalaya State Legal Service Authority. Rengkat ka jingetri lang bat ki tanat rekam baper jong ka sarkar. Kelapan long ketika program ke bakarpang. Ban pes ngutu syaki paitba ya keji mentoy baka sarkar kelamang kerpang nakamata jong baro kinong syong barban airu ka jingarap syakito ki badon jingduna hagit khotmet. A guest of honor, Honorable Mr. Justice W. Dingdo, Judge, High Court of Meghalaya, but Chairman High Court Legal Services Committee. Bat kajing lanjut, kawan kata kajing sensyar alor ladi. Kajing sensyar alor ladi, kebungut bani sensyar ladi, kumba aku paling yo ke demokrasi. Tiada pipet, ia kata kebentar bincang bah, balik idon kami kajing sensyar alor ladi, balik idon kami kata kajing sensyar ladi. Kalau bat ay ini ia kata kajing lanjut, kemau ikan kaba ni hok banyo balik mau ikan ni amar ba kau kaba ni apa sesuatu apa ni kan lagi jaka kalau bangin yo ban pentrikam ya kata kajing layut kajing kejong kemudian pentrikam ya kajing layut ke bangi yo da kaba ni kam kenti ya ka hok dan ya ki hok ke bangi jadi ki bala ban syek angin kong hinok song Dari halor ketika norim, bab ini baka sarkar, kumba kalong, kapeni ya kita kiskim kita pair kumbang yang sultan nak kaba, yang ba badon burom, iba nongri lah, matai penjongi, banas dalam kem ya baru ngasusu bapa ro kiskim kita ira nakdo, idong kam Jana banyak kibik dua kamtam kum kinok song. Agni ke Jakarta kamtam kum kito kinok song di badan saya kinok gendong. Tiba kam junjar kali kawan kam junjar ka hakayo kokot patung ta terter. Dina kata kadang kei ka ba nisu bion kam masusu kalong ba banjon agni ke Jakarta. Bion kam masusu ba bion kam ban pentri kam ya kata hok kajung. Nagati ka National Legal Services Authority ia leru ia kaju kakam ngalah long jadi ia be sia kaju kajing tu ban penjo ia kalat lenti ban penla yang ini bangin pentrekam ia kata kajing lanjut kajungi ban kam tam bangin jo ban kam ki hok ki bangi dei ban yo ni kan nasa lan ki pe untuk po be kren mentai pangatan mak mo pun ki Kaling ikan pakai tong kita bentang. Nego ingat apa orang kalau baka ni kiskin tu ke. Ni kiskin bilang banyarap yang ni. Kunggoy ni kiskin ke bangala ban kedong ni kalau kita orang kata paling yang NASA Protection and Enforcement of Tribal Rights. Kini ka skim akabat ke NASA i ka persang banwan ra ia kata kajing pentrekam nani kajing kam kenti ka hok jong kirulung nani ki tribal kumbangi milong kita peklah gitu bentar mesti wong yung por pintan dai kalong ban yale kan bala ban ai kan lat kalenti ban kdo lenti ya tiwa don kam ban yo ai jerap kam tam kini kirulung nani ki tribal kumba ko pintan Niru tribal apa Meghalaya. Dia nak kata daw, kay kabangi ng kam masusu kalong ba, abang itan gini hok, ini haban rekam dia kata hok. Mentan lakren sapang kiskin di buan ba, kan ada penjongi, ni dawa bagin yo itu kiskin. Kan ada penjongi, ni tip tadi yakilak lenti kumu bagin yo itu kiskin. Kanuan apa yang jongi? Kenapa nong bangarong ngalayo? Ya baru tiga skim. Sudah lah kedong mentan. Kenapa nong
ya kawai ji shisha kata tolong ba ngap rai sispa kinyo kan nalsa lani ka Meghalaya State Legal Services Authority lani haka district idon ka district legal services authority ka diarap ya phi ba ban kedong ti ya phi ban butin ha ya phi ban diarap ya phi kumnu ba kinyo ban kam kanti ya ki miskin kumnu ni le da ka ban ni ikai ya phi kumnu ban pendam di form na sil diarap ya phi ba ban lech to office office video bat kata terter ti kuno ile kata da ka ba ni pentrikam ya ka jingtrei mon subha jo kita ki volunteer ki jomi ba ki ong para legal volunteer